Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya nga inkam pinaulwat. Padano, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Bakit? Rumwara kaon. Sa dinumanen ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay kat mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw ijay taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di ano malayaws, tapno nabasa ti daga ken nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot kay iti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon? Wain, ay uhusto ka, bakit? Agdigusak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-ap tadi ti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan nadak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang, maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag, ken si aasawa ka mat. Awan ti rumbeng pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga ngay ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. Makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman kiti. Ay, naunay kan. Agtutur ka mat Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak matla adagosan. Mailiwag ngaminin kan ka, Rosana. Ay nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiapita. Di mo unay, Pedring. Nagkapwam, Pedring. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, kunak man no nagpadanom ka nini na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedring. Kanayon kalaki din nga agpadanaw. Ang mga numalabas mo ti agpadanaw, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabiya mapan ka agpadanaw. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak tapno saan kami agbisen kin ni Gina nga asawa. Apay ang nag-jacket ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapanakaw ni Jitalon ko, bakit? Rinabi ka mat na mapan ichitalon mo. Agina na ka mat Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat agpadanom iti rabi, tanalamlam mi isti panawin, bakit?
Sa anak unay amarikatan. Wan nga mapuyatan ka met, lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Ano sa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag itimulat. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga ron agkan dita atani. Ay, Maria ka. Ay na. Nay. Adda nagkarasakas itisan unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noad na tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungbat. Ang mga marabutit lang tinagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay, ituloy taki din tararami din ta, Rosana. Ay, na dinak agkan dita ulak mat. Maria ka, Pedring. Ay na. Ay na. Nagapwam, pari Pedring. Nagsapa ka arimwara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano, ma'am. Pari Pedring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka, pari Pedring. Nagagat ka mapan iti talon mo. Nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Naskan niya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumat ti maapit ko. Ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mo ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pedring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Hanya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka arumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawan nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanakaw. Mabalin ka mo't nga agpadanom itibig at wano aldaw. May mayat tirabi, tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan, tamok tararamidag. Aginanakamot Pedring. Kumut-kutong kan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan niyaw. Lakay. Uy, lakay. Ara ko panakman mo't Kakaiso na saan ka na pa nagpadanom ita arabi Parbangon agtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Ara ko panakman nga rod lakay. Apay, di ka mailiw kanya.
Kaya't ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digbigos ko. Nagbangluak. Jak pa'y masango ita. Bakit? Nubigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandani nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadano man. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Ha? Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Nimot Pedring ti tataulan ti asaw, bakay? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na ket rabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apasit ti paraangan. Nalabit amapanmanen ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumdo mamati panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Ken kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manen ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay no, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak meten kan ka, Pedring. Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay ayatan ka mat, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, amang ano ada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputa rabii unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawisiwam di ti parangan pare Victor. Wala, pari Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang iti naima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napig sa titumeng mungag padanom, pari Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan iti sa balay kay papanan ti panag-iisam ko, pari Pedring, ha? Kaslad da kayat mong ibaga kanya ka. Awan.
Kano ka ngay nga agapit iti mulam? Ha? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay, katagbungadan tulata. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatangag paiso iti bulalaw asidain mi kini bakit kaw? Ay na, Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. nagimas nga rod ti mangan bakit. Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam akas la kumutkutong ka lakay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yun taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya ko mangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ngagpadpadan no medyo talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maipari ta droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana day ta ti pagsarsaritaan ta. Pedring, Apay Rosana, naglitay ka mait. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin dito kataltalunan. kwa. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit masawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Duwan abulan asa anak anak sa nga ili. Anya? Juan Pedring, masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamag no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amis mo ti mapan ije balayo. Kat agnaedak maten ijay. Anya? Apay ngayon may kadidibalay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imat mo, Rosana. Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amareta sikog mo? Rosana? Juan Gina, adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano ana pasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam Rosana ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan ak pa kahit. Ay, nailawan kami lang. Sikati ayatay. Nailaw ang tarupam. Tagtagbatin ka langan tapno malpasan ti amin. Saan, Gina? Ay, pakawanan na kaon. Ay, jakon ulit ang tinaramit ko bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gaputa makisinak matankan ka, Pedring.
Anya, di mo ko maramidin tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmat ta ni jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! Ay, siyan. Di na ko maparawan. Sikat ay ayat. Ay, pagkawalan na. Di na bakit? Anya laki dain pidrang. Sa bali magkaya mapadanom sinaramid baw. Anya nga ita. Panawan na ka ti asawam. Agsingsing pa kagidain pidrang. Anya laki dain. Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Padanom. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.